पाउचे युमफम मरुब पाउ खरा अपडेट तौजरी JNIMS की कोविड वार्ड Layengliba Kayana Mapal thokna Pot-chei Leibgi thbk chtthare aibadagi section thawrangi thbk ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ Manipur Sarkar की ओइना ख्वाइदगी चाउबा अना लायंगचंग अमा ओइना पोरमपत्ता लेरिबा JNIMS हॉस्पिटल की डायरेक्टर प्रोफेसर TS भीमो अमदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओइरिबा प्रोफेसर T राजेन अनि की मियंग मखादा हॉस्पिटल असिदा हौजिक लायंगलिबा कोविड पेशेंट सिंग अमदी नन कोविड पेशेंट सिंग की धमकता अवात अपा अमता लेदनबा यामना कन्ना होनरे लोइनर हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर नर्स अमदी अतै मरी लेनबा स्टाफ सिंगनासु मांगजिल थाना चोंगथोक्तुना अना लायंगी धबकता थवा यावना होनरे शरकसिदा JNIMS हॉस्पिटल की कोविड वार्ड COVID-19 पॉजिटिव ओइबदगी लायंगबगी थबक चथरिबसिंगी मरक्तगी मियोइ खराना कोविड वार्ड की मपान थोक्तुना पोचै लेबगी थबक चथरे आइबगी पाउ फंगबदगी ngarangdagi auna security force thamduna कोविड वार्ड की अकोइबा मफमसिंगदा ngaksenबगी अकनबा सेक्शन थरों लखटपा हौख्रे आइरे पाउसी असिना फंगबा पाउगी मतुंग इनदी कोविड वार्ड लेरिबा मसामौ फरिबा अनाबा मियोइ खरना कोविड वार्ड की थोलकलगा हॉस्पिटल असिगी कंटेंट के नकल थंगबदा लेबा लंबीदा चटका लेबा दुकान खरदा पोचै लेबगी थबक चथबनी आइरे हाइरिबा थों असि मियामना उनरपदगी लाइचत असि मथंग मथंग संदोरकत्र आइबगी अकीबा फाउनरखे मियामना गांगनरपा असि ताबदगी हॉस्पिटल असिगी डायरेक्टर अमदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेक्शन थरवांगी थबक चप चाना लखतुना सिक्योरिटी पर्सनल सिंग थमदुना ngaksenबगी थबक चथबगा लोइनना कोविड वार्ड लेरिबा अनापसिंग हिदाक लांगथक अमदी चानबा पोलमसिंग वाथनदनबगी थबक चुपाइकत हौख्रे आइरे पाउसी असिना हाई नोंगमनोंगमगी COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइगी मसिंग हेंगलकपा असिना इम्फाल वेस्ट अमदी ईस्ट ना मसिंग जामबा हेले मरमद JNIMS हॉस्पिटल COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ के नोंगमनोंगमगी अना लायंगनबा थमजनरपदगी लायंगफम लैतबदगी अवाबा अमसो हौजिक यामना चाउना मायोगनरे JNIMS हॉस्पिटल की ओइना ओंगलकलिबा हांगदोकलिबा कोविड वार्ड चिंग फुल ओइख्रे मदुना नोंगमनोंगमगी कोविड पॉजिटिव ओइबा अनाबा कया JNIMS हॉस्पिटल दा थाजिलकपा असिदा मफम कदाइदा लायंगदबनो आइबगी मतंगदा सरकार फावबा कोक साबा यावरे आइरे मरगसिदा बाय इलेक्शन की भोट खोमबदा SOB थोगाइबगिदबक्ता मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सो मोटो केस अमा लखुटख्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना मणिपुर के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगादा नवंबर 3 बाय इलेक्शन पांगथोकलगनी आइना लाक्थोके ECI ना लाक्थोकिबा असिगी मतुंग इना हौजिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा असिदा भोट खोमबगी थबक यामना कन्ना चथरे अदुबो भोट खोमबा मतमदा COVID-19 की SOP थोकाइदुना चथरे आइबगी पाउ मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना फंगबदगे नियम चुमना अमदी SOP ngakna भोट खोमबगी थबक चथरिब्रा अमदी चथादब्रा आइबदु खंगनबगी दमकता मरी लेनबा सरकार की अथॉरिटी सिंगी मथकता सुमोटो केस अमा लौखले हाइरे मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सुमोटो केस लौखलेबा असि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर कमिश्नर हेल्थ सर्विसेस अमदी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस की मथकतने मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन लौखटखिबा सुमोटो केस अदुदा पल्लिबदे बाय इलेक्शन पांगथोकदरबे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा असिदा हौजिक भोट खोमबगी थबक चथबा असिदा SOP ngakna चथद्रे मसिगी मरिक चुम्बद रिपोर्ट मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा पिरकनबा नोटिस इशू ngasi तौख्रे हाइरे नाकलमरोमदा कोविड टेस्ट तौनबा किट Leitre Haiduna Mioi 53 टेस्ट तौबिद्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पौराबी खुलदा हौजिक फावदा मियोइ कुनगा मपन COVID-19 पॉजिटिव ओइदुना मरी लेनबा कोविड केयर सेंटर सिंगदा लायंग चथखरे मखाताना पौराबी मखा लेकाय अमदी माय लेकाय दसु मियोइ अममम लाइचत असिना पॉजिटिव ओइरे हाइरे मखाताना लाइचत असि संतोरक्तनबगिदमक्ता COVID-19 जॉइंट टास्क फोर्स पौराबीना अचौब थौदांग लौदुना पॉजिटिव ओइखिबा मियोइ कुनमापन असिगा नकनरबा मियोइ 53 मसक खंगदोखे हाइरिबा मियोइसिंग असि टेस्ट लौथोकपिनबा मेडिकल डिपार्टमेंट की इम्फाल ईस्ट की थौपुरिबसिंगदा खंगनखे अदुबो नुमित 3 इशोरबा फावदा मियोइसिंग असि कोविड टेस्ट तौनबा किट Leitre Haiduna हौजिक फावबा तौबिदना लेरे मरम अदुना मियोइ 53 असि हौजिक फावबा कोविड टेस्ट तौदना लेबा असिना मखोइकी मसादा लेदादबा अमति लेफम जाफम खंग्रे मरम अदुना आइरिबा मियोइसिंग असि अथोबा मतमदा कोविड टेस्ट तौदुना पॉजिटिव अमदी नेगेटिव ओइरे हाइबदु खंगथोकलगा मखाताबा लखटफम थोकपा थबक लखटपियु आइना COVID-19 जॉइंट टास्क फोर्स पौराबिना आइरे तोंगान बा थौदोक्ता मियोइ अनि लेखिद्रे ngarang numidangdagi ngasi ayu anganbada Manipur ki tongan mafam adida thokiba leibaktiba thokdokta mioi ani lekhidre ngarang numidang pung 9 taba matamda Churachandpur district ki Moglen 5 village da pulsar bike amada mioi hom tongtun lakpada accident thopadagi mioi ama sire ani na chokle thokdok aduda lekhidapa mioi adudi New Laijang village dagi thangmilon chahi kunthraga mari suraba abokpa tauthang kawi aire amarom da ngasi ayu pung 5 rom taba matamda Moirang police station ki manung channa Pubala ki maning thangba inter village road ki lambi mayada hauba upambi amada mioi ama thauri yanduna siduna leiramle asi bhaksang asinga si lobukta chatpa mioi sina thengnaragibane thauri yanduna siramle pemi adu Pubala awang lekai dege kongplai latpam abothe allies Biswanath Jaikun gani pan suraba mioi ne asi bhaksang ki rems ki miril changda postmortem ki namukta thamkre aire
Atopa amadana Jiri hospital da transfer torokpa doctor ahum join tourmlaga Chtkhre ahum na join toudana Leiri Phamung Yangkai Leiba Jiri hospital asi doctor nurse amadi atai mari lenaba khusu khulai na singbagi awat apa kaya leibadagi Jiri gi miyam na bapung phana layengba phangtaba asi ko kan biu aiduna district hospital monitoring committee Jiri bamna hada akan bakhongjang changchenke khongjang asi gi marung changna Manipur gi minister Endre unaduna hospital asi gi awat pa men khatpinaba ajake maduda minister na yamna lumna lawduna Jiri bam hospital asi gi damakta Docter nipan posting piduna mathau tawnaba mari lenaba authority na order thoke aduba sarkar na thokiba order adu ngasi pawba doctor sinanga na chatabadagi makhata na miyam gi akan bi hoglak pa yana leire haire pausi asina phangba pawgi matung innadi sarkar na andak Jiri pam district hospital da transfer posting pirakhiba doctor nipan adugi manungda ahum ama join tourmlaga haujik lona chet Chtkhre aduga doctor ahum amana haujik pawba join tawradre join tawraba doctor ani amadi haujik hospital asida leiduna ana lehingi thabak chathaduna leiri haire hiramachige matang da district hospital monitoring committee Jiri bamdagi phangba pawgi matuk innade join tawrumlaga karigumba wafam amata hairamdana chatkiba doctor ahum amade join tawtriba doctor ahum gi matakta committee asigi maikadagi principal secretary da aiba jerol piduna doctor sing asigi matakta lokhatpam thokpa ain gi oiba thabak sing lokhatpina ba khangankhre loinana atuba matamda doctor sing asi Jiri bamda laktuna masagi mathau pangthoktrapadi committee asina Jiri miyamga loinana makhata ba akan bakhongjang changchin gani aire Committee asigi masin chatpa amana pawsi asida phongtokibade Jiri bam district hospital gi doctor nurse amadi khosu kholaising watpadagi ana layingi kutong chaba phangdaba asi ko gan biu aina chief minister and parent unaduna aijabada chief minister na arau taramna jabiduna doctor nipan Jiri bam da transfer tawrakibade adubo state amagi chief minister na aibo wafam power doctor sing asina indaduna join tawrumlaga lona chatke amadi hausik power join tawba laktriba doctor sing asina tawriba thawang asi chief minister and parent amasu Jiri bam praja singbo thawai usittaba utpane maramaduna chief minister na doctor sing asigi matakta lokhatpam thokpa ain gi oiba thabak sing adu lokhatpina basu ajaragani aire more town manungda viral fever na mioi kaya nare sarkar gi miyang changbina ba appeal tawrakle more border town asida leiriba praja sina covid-19 lachada si sandoraka aibaki akiba leiringai cherak asida haujik more da mioi ayamba viral fever na mioi kaya nare sahi kudingi oina September amadi October thar jorokpa matamda viral fever na mioi kaya narakpa asi adumak thoktuna laki aire pausi asina phangba pawgi matuk innadi more da viral fever sandorakpa ase more ward number 4 5 6 7 amade more town apunbadane imung amagi miosing loina viral fever na nabana ayamba oire piklipa angang pawba yauna laina asina hujik nare aire oirakliba fivm asida more town da leiriba tongan pa civil society organization singna section tawrangi thapak lokhatpa Houre civil society organization sing aibadi Meitei council more gi president M Thoiba Singh Hills tribal council gi general secretary Mangmillen Singchon all community development organization more gi president TS Buddha Gorkha Samaj Samiti more gi president Durga Acharyana Manipur sarkar gi athuba miyang changbina ba appeal tawrakle Manipur da COVID-19 na positive oiba mi ki masing amadi laichat asina siba masing nongma nongma gi hangkalik lingai jairak asida kaithel kaya dami pun bagi sang asuki matik wangkhalakle kaithel singi manung da singjamai police station gi manung channa leiriba singjamai kaithel dami pun bagi chang hangkalakpadagi social distancing ngaktana Pot-chei Leibgi amadi jon bagi thabak maning tawna chatharakpadagi COVID-19 laichat asi chandoraka aibagi akiba poknare pausi asina singjamai kaithel da chatuna haktengna na yangsiluba matamda ayu akan bagi auna mana masing amati ngasak yonba kaya na singjamai chirom laikai mamang tahangliba kaithel animakta misik na saina bangamdana tinba thengnakhe aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yeng video punam pathaga chari loinana channel asina dumda kanarabadi subscribe like and share doba kaubigano punam po amukana thaga chari